Moi boa tarde a todos e moitas grazas por estar hoxe neste concerto. Este concerto un concerto especial dentro dos que organizamos aquí neste centro. Hoxe temos o prazer de ter con nós a un pianista, como podedes observar, bastante novo, pero cunha longa trayectoria, que é Joao Araújo, que é pianista portugués formado na SMAE de Oporto e na Royal College de Londres, e que estivo ao longo da semana traballando con profesores, con alumnado deste centro, grazas ao programa Erasmus. Sabedes que o noso centro está incluído no programa Erasmus, que estamos a arrancar con ímpetu con ese programa. Neste caso, durante este tempo, estamos indo os profesores a observar como traballan noutros centros e no futuro breve, espero, que podamos integrar ao alumnado. Tamén quería, aproveitando que está aquí a artífice de todo isto, que é dona Sara Peral, que está aquí, que está de permiso, pero hoxe viu a participar con nos neste concerto. Un aplauso para ela, por favor. Que todo isto gracias a ela e a Virginia, que está por alá atrás, pero despois como vai tocar, xa lle aplaudides despois. Ok? Nada máis. Deixarvos coa música fantástica de Joao Araújo. Moitísimas gracias.
ata aquí o concerto de hoxe. Dende o equipo Erasmus queremos agradecervos a todos a vosa asistencia, a vosa colaboración, aos profesores, por suposto, que tocaron hoxe con Joao, e todos os alumnos que participaron durante toda a semana, que foron moitos. Joao tivo unha senda apretada durante toda esta semana. Agora vamos a entregar os diplomas a todos os participantes, un pequeno agasallo aos profesores participantes. Pois comezamos entón chamando aos alumnos participantes. Viridiana Barreiro Silva. Manuel Esteban González. Manuel Esteban González no está. Elena Fernández Gil. Tampoco está. Miguel González Estarque. Era visto. Gracias. Jesús López Viqueira. Irene Lustre Sequizábal. Está. Sofía Mariño Pereira. Tampoco está. Antonio Ramón Martínez Castro. Sí, estaba. Estaba, pero no. Carlos Martínez Crespo. Julia Núñez Alonso. Iria Pérez Alejos. Alejandro Portela Moreira. Amalia Regatero Blanco. Noemí Rodríguez Sánchez. Carla Taboada García. Miguel Veloso Rodríguez Girones. Está, ¿Está? Ok. una foto de
del grupo, los... Una foto de grupo con ¿Os los importa alumnos. los participantes con el profe? Con el experto invitado. Muy bien. E agora, por suposto... Ah, e agora, por suposto, os profesores participantes vamos a entregar un diploma, o seu diploma, que corresponde, e un pequeno agasallo. Jimena Andión. María Berta Fresco Bello. No, cosa non teño idea. Virginia Rosalía Liz. Gracias. Beatriz Rioboa Agulla. Óscar Rodríguez Calvo. Blanca María Vázquez Termino. Y una, ¿puede ser por... Por suposto, un agradecemento magnífico con todo o cariño do mundo por todo este tempo traballado, pola profesionalidade no traballo, por a participación, por a implicación, porque aparte é un tío fantástico, un carácter fantástico que nos tratou a todos genial. Moitísimas gracias, João. Pronto, ainda não sei falar galego, mas espero que todos entendam português, senão posso falar em inglês. Sim? Pronto, quero agradecer pela recepção de toda a gente, os colegas que foram fantásticos por aceitarem tocar comigo, foi um prazer enorme, aprendi imenso com vocês, por todos os alunos que aceitaram também
ouvir aquilo que eu tinha para dizer, tocar para mim. Foi um prazer enorme. Aos professores que os prepararam e a toda a equipa Erasmus que fez esta organização fantástica. Senti-me muito bem recebido desde o primeiro dia, pela Sara, pela Virginia, pelo Ángel, Carmen e todas as outras pessoas. Muito obrigado. Gracias. Bravo.